Dah dua nak pergi. Apa? Mana? रेस है रेस तो दूर है गुजरात के हो गुजरात के हो गुजरात के रहने वाला सब में टूर. हाँ गुजरात में फेस्टिवल बुलेट फेस्टिवल है में. हाँ हम जाएगा इधर में. Bring video. Ya.
Wow. Pak kan ta? Ah. Yes. Yes. Guys, we are heading to Dholavira, the Great White Ran of Kutch. Great Ran, Great White Ran, land of the salt. Khawi bhaji manta, Khawi bhaji manta, but tang sispa khasa punita. It's called the Road to Heaven. This is the most anticipated place for me in the store. Then let's see later, maybe I'll stay at Bhuj. Tomorrow before heading to RM, I'll go to Koteshwar, the westernmost part of India.
Bos Sophie. Geli kotor. Mana ya? Di bang baik tak? Kali. Chăng này nó. Yang am? Bang Pan. Ada. Jauh. Gerak kepala ni, dalam tu. Cuma dalam asram ini sana ni rumah. Sana ni saya rajan ni saya. Wajan. Masa pun fi dah slam mah. Firu ador do. Ha? Firu kensa ador do em. Dah pelang kemtah hi. Oh, biar. Mah, biar duduk sini. Mah. Sesha. Mah, duduk. गाइड चाहिए सर? हाँ? गाइड नहीं कह रही है ऊपर में और म्यूजियम में इधर अंदर। यहाँ पे म्यूजियम में लोग खड़े हुए म्यूजियम में सामने उठते हिले ना वहाँ पर साइट है। ओके गाइड लेके जाऊंगा, जानकारी मिलेगी। हाँ ठीक है। ऐसे जाना तो ऐसे भी जा सकते हो। हाँ ऐसे पैदल जाना तो ऐसे भी गाइड भी हाँ जा हाँ सकते हाँ हो। गाइड लेके जाएंगे तो इसी का साइट के बारे में पूरा समझ आएगा। ऐसे जाएंगे तो साइट के बारे में खाली स्टोन से
So we have reached Harappan civilization back in the days. See, this is archaeological remains of Dholavira, Harappan civilization. Harappan civilization, Kipom Shwa, 3000 years before Christ, 3000 BC. It means 5000 years ago, this place existed, and we read this in the history books. See, and these are houses of the Harappan civilization. Wow, this civilization existed, and we can still get to see these. Shadow stay back. Shadow stay. This is you kejap mau. The big one. Shadow stay. Thì stay station này anh em lại cho phi. Bị cùng này. Cái gear sao cái shit. Okay. Này. Ini kayak po. Exit gate.
Coba. Mundur lang ah. Yang dia acu dia yo itu balik. Ya. Run of Kutch, finally, the most anticipated place of this tour. Sons of the Hills. Sons of the Hills are here right now in this moment. The beautiful Run of Kutch on both sides. That's the salt as well. Wow. Amo ngacun dari
Pengen officer pe kete di melu. The via ente pingam bet. Kalau long kum ka tentu kalau long sebok. Kanir melu. Dia bayok dekat drone apa sah. So that's the salt. The side of salt, the side of salt. This is called the road to heaven. Setang 40 kilometer. Only 21 kilometers away to White Rand and Dordo. I think we're gonna stay tonight at Dordo. Tomorrow we're gonna go to Koteshwar before entering the venue at RM. So guys, that was the beautiful Rand of Kutch. The road to heaven, they say. It's so beautiful, amazing. This is the most anticipated place that I've been waiting for. And now we just came from there. The Subang Palat taka trip. Yang dan saya teng sengi dah saya. Ta approach sengi mentah. Sengi saya. Nak kenduk pelok Kasiru. Nari ram. Tanah penabul sebab kenduk Syah penabul serai. Buat Mawi William ru Koteshwar tak sengi sekenduk sibetnya lah Syah apa dai. Ha? Wayang tai fi.
Thank you, bye. Shillong from Shillong. Hello. Macam ni. Ăn cái lẹ mà. So we are here right now. We have to take the bus to the White Ran. They won't allow vehicles or two-wheelers. We have to take the bus. Huh? Yes, sir. Bukan nanti ikut benda apa? Bang. Bang ayo diajak deh. Direng. Dordo coach. Mi bang đây, bang tay à? Ngapain ke White Ran? Ni beri aku sinat lah. Ya. Gujarat is beautiful. Stay ya, sunset. Oh, we mentioned one from the light side. Bang ipoi timing ni. Peng iyo hang muluk ni, di muluk sudah ni. Kani di muluk ni. Kani di muluk dah. Muluk ni. Kam deu siap ni muluk ni ni. Muluk. Kuang rak slong rak mah. Jai sistem yo bam muluk dan ni. Ayo sunset dah. Ngaruh klat lah. The never-ending White Ran of Gujarat, India. So amazing, so beautiful. Kani ketika muluk dia siap di muluk. Dah sunset. Bang balat.
बाइक है नहीं हाँ और मेरे साथी से बीच में ये क्या है कैमरा कैमरा मेरा फोटो आपके साथ ले लो मालूम पड़ जाएगा यार कि हम भी तो मेरे साथ घूमने आए हैं हाँ आ गया ठीक है आ गया तो मेरे में क्या भेजोगे हाँ मेरे में थोड़ी आएगा वो। मेरा आप हाँไป 10 second มันนุ่มขี้ทันนะขี้มันเม็ดอะขี้กระโดดในกรันตะลังเนี่ยบลัดนะที่เซ็นเตอร์นี่ใส่หรอโอ้ยบอรอ เดือดใจลุกเลยอีหุกแห่เดือดใจGot it, that's right. What? Turn up. Turn up. 有不接开什么？我打对了药去贴吧，对。Big things bigger, yeah. House na. Personal guest house na. Ini, nang kiat na. Kiat nang kiat. Wah, khat ni jong ni berpelun, betul. Drum tu, ini pat belakang tu dalam ki. Iyo, tias, saudang pelun, beti beti jong. Up to here, baru. Ani, kan mah. Good night, bro. Good night, Baba.